A u akciji Set reciklaže od građana se otkupljuju stari elektronski uređaji i to već 5 godina. Karavan Cash za Trash po ekološki opasan otpad dolazi na kućni prag. Jelica Krićanski iz Zrenjanina za akciju Cash za Trash informisala se upravo preko jedne od reportaža u našoj emisiji RTS-a i odmah se odlučila da pozove Set reciklažu. Njeno domaćinstvo jedna je od 20 adresa koje su danas u Zrenjaninu posetili radnici Set reciklaže. Pa mislim da je to dobar način da se oslobodim uređaja koji su mi nepotrebni, zauzimaju mi mesto i prave mi i problem, a ujedno neću ih baciti nigde gde će štetiti prirodi, nego će biti na pravom mestu, a usput eto i koji dinar može da se zaradi. Šta ćete sa novcem? Pa verovatno ću uložiti u neki novi uređaj. Za sve koji žele da se priključe akciji Cash za Trash, potreban je samo telefonski poziv na besplatnu liniju 0800 250 000. Tom prilikom ostave spisak uređaja koji žele da se oslobode, kao i svoje podatke. Kada se sa određene opštine ili iz određenog grada sakupi dovoljan broj poziva, kolege Set reciklaže će prvo pozvati građane, zatim će ekipe izaći na teren, preuzeti uređaje i isplatiti građanima novac. Akcija Set reciklaže traje već 5 godina kao i Cash za Trash karavan koji obilazi gradove Srbije. Ovom prilikom u Zrenjaninu prikupljeno je više od 3 tone elektronskog otpada.